بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si Al-Lawinina Iulat tasbatku tarikhnya Yene binamajiyatan Bab At-tabarruk Bishajarin Au hajarin Au nahwihima. Yene pengajian dan pagtabarruk pamakuhan barakat si kayu atau anen batu atau sedipe amban kayu batu. Ini si kaisa audu perpisahan si waktu ini. Si kedua insyaallah subhanahu wa ta'ala qaulu sami'an nabut waqtin. Yene bab pengajian ini pasalan pagsumbali sisa dili aman Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai dia tabna maudu at-tabarruk ini pemibdoan barakat. Nia bisara Allah subhanahu wa ta'ala si surat An-Najm. Fa in Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza والمناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم. فإن الله سبحانه وتعالى تنبناء المؤلفين ينه pengajian ini pasal tabarruk, pasal pamaku barakat si batu, si kayu, ruksad di aman batu kayu. Baik Allah subhanahu wa ta'ala sinalas sayo ini yene si jamal matule afara'aytumul Lata wal Uzza ka'ita kitabi al-Lat wal Uzza yene Lat alen ni amban ka alenan silumbah si waktu jamal matule yene inin panuhanan de yene Lat inin si Bani Thaqif si Taif si yene Bani Thaqif si anak ampu Bani Thaqif yene Al-Uzza yene Uzza ini hinang-hinang batu pote ubus binantuk bantu yene Uzza ini mining santu ini Al-Uzza ubus pinangari-ngarihan ada binataran sa miyaan sita miyan koltena si deluan nene pa hindi sa tuli duk damikyan na nene lame pa yan sa tuli mu'abdam si siye pinahadjo ede pinag-addatan ede muqaddas sa si siye. Si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pinabuo ni Al-Mughirah ibn Syu'bah fahaddamaha wa harraqaha bin nar.
pinosa binungol sarta ineg kasut ebot yene santumian yene santumian tabantuk bantuk ye sedang buat kaul niat dan buat kani andin say mag-aad dun tapong mag-apa magtompe si be maghaji yene ang yan sa iyo. Kana rajulan yaluttu as-sawiq lilhujjaj falamma mat aqafu ala qabrihi iyan yatarahu amian maghinang samian adun sarta inapa wene paghormat ni yan yang haji sedang buat besar alin ainin Amir ibn Ad-Darab al-Adwani yene alin bentuk-bentuknya ahab yen semua buanan memang mutiahin ni ini nawai samian sinumbah sadi Allah Subhanahu wa taala sedang buat besarahat ya ini aipatan kambing hek kapanenan ni kambing ubus ini tarabahunen bangsa miyan si waktu haji nagsumbali kambing pabakan ni yene mi sabihan barhajati pagmati amiyaan hinang-hinangan bantu ubus binettat samiyaan si walparaihanin sarta samiyaan yakit muna alaiha pagtawapan wede pageddo ane de baraka sarta sinumba wede yene samiyaan sarta nyen Allah. Si kedua Al-Uzza. Al-Uzza mushtaq hadhihi al-kalima min al-aziz. Pagua yene kalimat ini aman kalimat aziz. Al-Uzza yene kawasihan. Ubus yene latay mushtaq aman kalimat al-ilah. Yene samiyaan inangkat al-ilah atau panuhanan. Al-Aziz yene samiyaan kawasihan. Tapi Sarah Ibn Jarir dan buah yang mufassir Ibn Jarir ini فإن كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف Nia samiyaan dan buah kayu ubus kalumiyaan nia samiyaan lumak-lumak ni sarta samiyaan hinangan ni samiyaan senek yene paraihan tempat miyaan elit Makkah Dutai kanyaan min bangsa Quraisy yu'azzimunaha mi'an hinajjo wede sarta sinumba wede yene Al-Uzza mi'an si waktu ghazwa Uhud magpain Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala an si waktu pe jahiliyah si waktu pe yasamian kafir fa inne si waktu yasamian tara'u il muslimin fa in ya Abu Sufyan lana al-Uzza wa la Uzza lakum ni apa ini Uzza kami panuanan kami si Uzza gani Uzzabi fa in si Abu Sufyan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabungan bi qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah subhanahu wa ta'ala maulana maula yene saman gake marama la Uzza maulana la maula lakum qala maulabi fa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Nasa'i si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam hak Makkah ngalukhan Makkah walang maglabi magsampung ibos naluin ngalukhan Makkah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba'atha Khalid ibn al-Walid ila Nakhla wa kanat biha al-Uzza si waktu nasamian umahsat Makkah dinaaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid dan buah ini ban yene general Rasul sallallahu alaihi wasallam yene Saifullah al-Maslul
besi Allah subhanahu wa ta'ala talim. Besi Allah subhanahu wa ta'ala talim. Saat kamu waktu takileu, ini si Khalid bin Walid tapili testuri. Tatileu, wedang buat samian pun tarare, isa sang semua bono. Wedang buatnya, akharu ko ya Khalid, akharu ko Khalid. Daku pa ina kalanu. Limana pa ina samaka pa ina Rasulullah bi sayfillah. Hal anzala Allah pa ina ilaika sayfan. Wa ikaw pa ina ka'alanan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam besi Allah subhanahu wa ta'ala. Ina pa ina pinaturunan ka pa ina Allah ta'ala besi pa ina maniya. Penamuangnya legal. Semua buat apa ini, besi apa ini, pegi apa ini, yene ngatuba. Si kuntara Allah subhanahu wa ta'ala, luk investi Allah subhanahu wa ta'ala ini, gitarak besi Allah subhanahu wa ta'ala. La Khalid bin Walid, pegi besi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak makas tarak si bodoh ni sebenarnya si waktu ni sudah muslim. Khalid bin Walid gak yang mati sambihan mati tabono. Khalid bin Walid sebab investi Allah subhanahu wa ta'ala hingga mati sambihan ini basic utara. Cuma buat ni hek kesambihan bakat si baran Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Ini yene si kisah Khalid ibn Walid. Yene usamiyaan kanat ala salas samurat faquti as-samurat wa huddim al-bayt alladhi kana 'alayha. Yene si usamiyaan ni asamiyan telu qayu. Yene si antara palaihan yene al-magluma alayhi. Pagpili Khalid ibn Walid pinakako ni kemalin bang kayuin dilebeng bang sambihan lumain itu. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره واسمه إياه مكة صارت نقاها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحين النبي نقص ديناكسيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا. balik kau gak kau pengen wakas gak banyak tahinang musalinin. Nabalik Khalid bin Walid falamma absarat as-sadna am'anu fil jibal. Pag si waktu samyaan takite we tatunggo yene anuyan al-Uzza. Si waktu yen sangan patala sa baniye para ihan al-Uzza si puno le siya. وهم يقولون يا عزة يا عزة أتاها خالد. Ni an si waktu yen maku si Uzza sabda samen na bulak siin. Maku si Uzza. Sabda yene dendemian magtangtang pe. Pagpili si Khalid samen pinutukan yene kitlo. Yene ano yan. Napagbalik tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakahan ni we Khalid bin Walid tapapatay ni kay Rasul sallallahu alaihi wasallam tilka al-Uzza iinis pa ni Uzza iin pa ni so patay pigi makawaboy niya isara rambua qala Abu Salih kanu yu'alliquna 'alayha as-suyuf wal-'udhun niyan yana uzzamiyan gina pinagantungan lo ada man meingke man melubi wal uhun amban me samyaan me kuit binatang tasabut al uhun si surah al-Qari'ah ya fa inna Allah subhanahu wa ta'ala kal farash kal ihn al-manfush yen tasabut al-Quran yen al-ihn al-uhun. Sumagwa din pabalik na si waktu tayo ito
Hek kasih waktu tak itu tahinang wisan. We nenek maglabi si zaman matule. Ini mesau pamanen al-adriha. Ia samia ada luma-luma si kubur. Dia kau ni asal melihat sabela melamitan. Pak Indo asal luma ni. Kalau kita tadi be, lain adriha. Gaya jenaris Islam. Atau ada yang kau mesti menjaman tematuhin. Melangkapan pinai menggain niat si Islam ini mereka kahinan wal masyahid dukai kasadnya wal masyahid bisa pelatul kita al yani manat makna manat dan buah yang santu Bani Hilal baina Makkah wal Madinah dan buah yang santu Bani Hilal anak aku si Hilal wa Khuza'ah wal Khadr wal Aus wal Khazraj. Ia dapo ia ni satu ini. Ia al-manat. Al-manat ma'qud min al-mannan. Al-mannan ia ni samian dan buah ini apa maksifat ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua dia billahi. Ia ni samian al-manat. Wakil tasabut tulisan sikam buah bisarah ma yumannu ay yuraqu indaha min ad-dima' litabarruk biha. Ia min al-man ia kahapan kasanyaman kailan al-manat sabab hek kasimbali ia si satu ini buus lah si satu ini hek kabus serta pagtabarrukan ini pamakuhan ini parakan pamakuhan wa di samia al-barak. Si sahih al-Bukhari fi hadis Urwa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha innaha salamun baina Makkah wal Madinah. Ia nambuah yang bansantu si elet Makkah dan Madinah. Us ia santunyaan ia le paling manatnyaan si waktu samia ni jahiliyah bang makum rasa binaga demikian. Pag mikata berde ia le minan lahat paraihan santunyaan. Si waktu samian Rasul sallallahu alaihi wasallam pinabawi Ali bin Abi Thalib yang danganakan ni. Si waktu pangalu ka Makkah. Pinabawi Ali bin Abi Thalib yan ang ngalaan atau ngalubo yan santu al-manat yan santu manat niyan. Umus baik Allah Subhanahu wa ta'ala alakumud dzakaru wa lahul unsa. Fainal musyrikin magbahagi siya nagre bangsa miyan lela sisiye wal unsa bang may kananya pinasi Allah Subhanahu wa ta'ala wede. Yan samiyan kahalan musyrikin ini miyaman besok kemana si waktu jahiliyah geki kani anden si mapate anak dende asa kesi ba si dende yene si waktu jahiliyah us binasi Allah Subhanahu wa ta'ala wede yene dende serta hina wede anak si Allah Subhanahu wa ta'ala yene dende wala min alakum dzakar wala unsa us banglela samen si sie peke hina wede samen yan ngati pendehan sie maka kese sisiye yene kalenda hadin baik Allah Subhanahu wa ta'ala tilka idzan qismatun diza. Ini pagbahagi ini bahagian jaya dumaan pasaban si antara dan Allah Subhanahu wa ta'ala si antara ada pagkasih de manusia bahagi de lelahin sisiye ubus dan dia si sawade ini bahagian tu bahagian jaya namanya kisah bangsa pagbahagi din sisi lillahi us din pinas Allah Subhanahu wa ta'ala wa ide wa Allah Subhanahu wa ta'ala kay baya sanmian sinipat tagaan yan pero manusia ay magsifat kay kamal magsifat kay kompleto bang tagaan pesa bak kay sige Allah Subhanahu wa ta'ala ga ginana wa ide
sifat taga anak ni. Gak niya sabihan anak ni. Gak ya sabihan gay ya sabihan magrida pinasi iye dambu aman pinapanjaro ni inang anak. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Disarahan o Muhammad. Disarahan o kaya ipon. Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Yan ang kasatu-satuhan ni Al-Uzza, Al-Manat, Al-Lat, iyan inalain-alain na nagjawi kapapuan ni Ubus pagtawag ni siya inna wajadna aba'ana takasu'y kayo matatu'y kamihin samihan na kami samihan usap kami sayin samihan in sambung din in meka alain sammaytumuha qa'am duyo mga alain antum wa aba'ukum qa'am duk ni kapapuan di ma anzalallahu biha min sultan ga paturun Allah subhanahu wa ta'ala amman ne tanda wa yu'an sami'an patut suka silumba sadia man Allah subhanahu wa ta'ala subabuan iyat tabiuna illa dhann ya jadi tututan bang ini ila ay tokod berpikiran den bang si paman pikiran den ha iya sadia tinutan wa ma tahwa anfus ini si kinabayaan ginhawa barang din. Walaqad ja'akum min rabbikumul huda. Fa Ibn Katsir walaqad arsala Allah ta'ala ilaihimur rusul bil haqqil munir. Pinabuhan Allah subhanahu wa ta'ala sisiya ka rasul-rasulan. Rasul amang Allah subhanahu wa ta'ala sabenna wal hujjatul qati'ah luksamian tanda bukti ganya patakasannu we sikauhin sa katohin ini sabihan tanda pangulong ini pinakite do pinasaplang sisihin wa ma hadha mattaba'u ma ja'uhum bihi walau qadu lahu sumagwa din bisan cap sahiin ga'ang tinute in kasarin na lalim piyan dya sa miyaman may musyrik Abu Jahal katawahan ni Rasul sabihan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kayo kahagan ini asamyaan Bani Hashim duksamyaan Bani inate si Abu Jahal Bani dabuan siya man Quraish si Kemon semoga kay maya ini pa ini wafihimun nabi yan ay pagkataan siya umus pag nabi legal niya nabi na siya hinang Abu Jahal hindi kahagad si nabi pagka sabab din pagka kahagad ko siya patuhod sa niya yan si pamilyang kipakini kaya magdawas ba siya hindi ba kenyataan dan buat bisa makalepas manusia bang manusia ini niya kibir niya semian dan pagka diatak niya si pangatian dan buat ini dapat makalepas kau apan kahapan atau apan kasarinal niya si hadis أبي وقيد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. في حديث أبي وقيد الذي نصارى فإني si waktu si palengna song hak Hunain song naluk hak Hunain wa nahnu hudatha'u ahli kufri businya mau sa mag-Islam he kape pagkakupo sa niyaan gak tanto takalupo bahaw sa pag-Islam ini si waktu pasok tu Makkah pagi bahaw sa niyaan takite baru siya baan-baan tu pag-Islam si waktu ni sa niyaan tu Makkah pangalok Makkah ini dalilin pada Allah Subhanahu wa taala ara
Bain Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullah wal fath, ara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ia takit dia manusia yang magbaan-baan. Si waktu ni samian iluka wa Allah Subhanahu wa taala si rasul ni ini Makkah Mukarramah. Si waktu yang hekkan muslimin paglay si Makkah hapunay ni si samian so ngalukan ni Taif. Binawa si samian kinampin tunjuk ka Islam. Ubus fa'in yala rawi hadithinin walil musyrikina sidrah ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Niyasmi bangsa ni musyrikin sidrah, kayu haji. Sidrah bangko mela sikite bangko sinopama ko menunuk sidrah. So sidrah tu dua na mian bayu anen yene sidrahim. Niya sidra samian taga aluhi uk haji bualen. Ini samian sidra dia kata perkawinan ini. Niya sidra rambua takakan pebualen duk kayu yang tenang tambah dawen yang tenang tambah duk lalu samian dia bayu ni kayu ni. Sidra tasabut di Quran Al-Karim. Sidrahim. Duk sidratul muntaha. Yene binain da buat besar sidratul muntaha yene jata langit huwa samian nama pintu hak atas langit ya sidratul muntaha. Sedang buat besar yene sidratul muntaha si jannatul ma'wa an yaminil arsy. Si samian jannatul ma'wa yene sidratul muntaha. Sidratul muntaha yene pagtimukan oleh malaikat. Sidratul muntaha bapa di mana nak buat di langit. Pagtimukan ke malaikatan umus in malaikatin gak niya na siya samyaan makakaya padesok sa payata yan gali asib yan makakaya samyaan panari biya sidratul muntaha bisa Ingles sabihin kudrat yan yung malaikatin si Jibril alayhi salam giro siya niya nito pariyata aman ni sidrat al-muntaha. Famararna وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم. Niya samian sidra kayu sini musyrik pagtawapan wede paglimutan wede pagsujudan wede wayanutuna aslihatahum sarta samian pagbetaran wede pagusukan wede yene kabisi-bisihan de yene kayunya yuqalu laha dhatu anwat. Inalenan yene kanyumiaan tagdapu sin gonteng-gonteng. Pighe kasabihan kabitean lai binetan. Yene si kayumiaan. Famararna bisidratin. Dumabi siya barantag miyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam duk sahabatin. Nah, kula maglawi ibuhan. Pain mo sa miyaan may aahid. Pain mo sahabatin. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Jangan bertebi ini, jangan bertebi ya Rasulullah. Mian data anwat, mian koi sisi ini tagame. Beta lai, me gonteng, me ini samia me laka. Pai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka takbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawa siya hinang me ahin. Inna as-sunan. Ini pai bakas pai ini. Baik Rasulullah SAW. Kultu, yana ingin bisaramin bakas ini. Walladhi nafsi biyadi naqah in Rasulullah SAW. Kama qalat Bani Israel. Yana si waktu bisara in Bani Israel di Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Baik yana Bani Israel. Pasti Musa ij'al lana kama lahum. Ij'al lana ilahan kama lahum. Kama lahum aliha. Ina ante pene ilah Tuhan pene kue pene sisi pemenuhan ande. Upain si waktu ini inna sawa Musa alaihi salam ka keto para petis bakas mengutas ay jamian takitere ni mukjizat Allah Subhanahu wa taala ke pakin tahikin. Takitere kudrat ini kewasihan Allah Subhanahu wa taala. Kini pak sisi tahikin sampai hidup tersekemu gak keto pat petis dan kasi bakal Arab aku sisa dia Allah Subhanahu wa taala.
Ini Bani Israel. Qala innakum qaumun tajhalun. Itu sama si Musa. Sabi na ente asal pa ini asal mukali kam ini. Gani apa anu gani akal ni. Tajhalun. Iya kesempatan. Kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man qablakum. Asa sinakayan wa binti bak. Sinakayan wa binti bak kasine bakas man kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinakayan ni antara tinuod ya binti bak kasine bakas man kami ni bak kasine ban Israel mamaku kasi Musa pikihinang Tuhan. Kaya Tuhan sini semian tali kate de sini talagin. Iyan si makna hadis ini. Si Alwin Al-Waqid alanin Al-Harith bin Auf. Al-Harith bin Auf. وهو صحابي مشهور دبوا صحابة سميعا بنتو mati dia si tahun pitumpu si tahun mian enempuk walu walau 85 sana umulnen pitu walumpuk lima umul yang dua sahabat ini Al-Harith bin Auf. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaku ini si Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Pinaku ini si Allah subhanahu wa ta'ala makapin kita hinang ini kubulin wathan dan buat yang pagpamaryawaan sa diyaman Allah subhanahu wa ta'ala, panumbahan sa diyaman Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaku Rasul sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن السابقين الأولين من الصحابة وبعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بحياته ولا بعد موته. Si pasalan painte pagtabarruk si saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala si pasalan painte si pagtabarruk gahini na mga sahabat duk tabi'in yun pagtabarrukin melainkan din ingin asal tasyara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisihin tasyara oleh Allah subhanahu wa ta'ala sisihin kaya sa pamari pagtabarrukan ini sa pamari makajari pagtabarrukan ma'u Zamzam ini buhay Zamzam kadari pagpamarakan makuti sa Allah subhanahu wa ta'ala pagpamarakan pamaku tambal pamaku sa miyang katao iyan aman jinari sa niyaan pa makuhan ini barakat do hekka besamen sa di billahi makajari pa makuhan barakat sumagwa din tuhut ini si nas si bakas in Rasul sallallahu alaihi wasallam si ini akan Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau sa niyaan yan tasabbut ini aban me ginis-ginisan makajari pa makuhan barakat wete bangsa muslimin. Panatong si mawdu si kadue yene bab ma ja'at at-tabhi li ghayrillah. Yene pasalan pagsumbali si sakti aman Allah subhanahu si sadili. Yene pasalan pagsumbali os in pagsumbali ni minaksud si sakti aman Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن ابن كثير رحمه الله كتحمل شيء ابن كثير وأبو الفداء دمبوا ينبان estudiante murid si Ibn Taymiyah Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiyah dan buat yang muridnya Ibn Kathir sa man may akramihi aman may saway-saway na samian magdaong bayaganin di si Ibn al-Qayyim Az-Zawjiyah
فابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله. فإن ابن كثير رحمه الله تعالى rendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala inakahan yene mesie musyrik nung basa sadi aman Allah Subhanahu wa ta'ala dung pagsumbali sesi sadi aman Allah Subhanahu wa ta'ala suga ikhlas yene kakahinang din yene pagsumbali din si Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aman pagsambayang din si Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk aman pagsumbali din si Allah Subhanahu wa ta'ala. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها. Bagaimana yang musyrikin numba sebe kasantusan Tuhan, ويذبحون لها serta numbai sebe kasantusan Tuhan deh. فأمره الله تعالى بمخالفتهم. Yang dina kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ngulang sisiin. Wal inhiraf ammahum fihi. Duk samian patala kita pasabe kita ia yang mereka kahinang dia. والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى serta patuju kita bi paharap kita bi duk niat tulus duk samian al-azam yene kau geget si pag-ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisar Mujahid an-nusuk ad-dhabh fil hajj wal umrah. Ini makna nusuk wa nusuki. Ini pagsumbali si umrah hajj. Pagsumbali si umrah hajj. Sabtu al-Thawri an Sa'id bin Jubair wa nusuki maknanya dhabhi. Nusuk maknanya samian pagsumbali dhabhi. Wa qala ghayruhu wa mahyai wa mamati. Misal paman mesadili ay wa atihi fi hayati. Duk ina samian hinamku si kailungku wa ma amutu alaihi min al-iman wal amal salih lillahi ta'ala. Duk sarta pagkamatayanku amban kakahinang samian hinang ha manunjuki tuju Allah Subhanahu wa ta'ala khalisan liwajhi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala la syarika la wa bidzalik nyan ga'ani samian pagsakutuku siye wa bidzalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Amban yen taraaku do paniaku amban me samian tagna muslim amban tagna samian yene mag-iman nuhu da'akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna islam kulli nabiyyin mutaqaddimun islam ummatihi. Bang binalisara qatada fa in qatada misari wa ana awwalul muslimin maknanya wa ana awwalul muslimin min hadhihi ummah. Ini makna samian wa ana awwalul muslimin, ini makna samian amban umat ini tanda muslim amban ini umat ini. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wa huwa kama qala fa inna jami' al-anbiya qablahu kanat da'watuhum ila al-islam. Bang Ibn Kathir kaya naman anbiyaan kaya dakwah dan kaya campaign tuju Islam. Wa huwa ibadatullah wahdahu la syarika lah. Ini pag ibadat tuju Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal ga'na pagsakutu siya. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Usbay besar Allah Subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Maka stadok hatu surah Al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ini maknanya ni tafsirin tuniko. Sembahyang ke si Tuhan. Wasalli li rabbika wanhar.
Wanhar untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fasalli as-salah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salah. Sembahyang bagi abadi pun ad-doa, paku. Us pakuhin hekka gisanne. Pangkani ane nak subtin yene sembahyang samyaan. Yene di waktu paku ye duk hinang, duk bisara. Magtaga ay takbir, duk maghinakusan ye duk taslim, duk salam. Iyon bang amban itu. Bang sembahyangin amban malaikat al-istighfar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bang amban malaikat yene samyaan sembahyangin al-istighfar, makuk ampunan sikau. Maka Allah Subhanahu wa taala keampunan para sikau. Iya bang malaikat. Bang amban Allah Subhanahu wa taala ini sembahyangin. Ini si ayat inna Allah wa malaikatahu yusallun. Allah Subhanahu wa taala yusallun. Bang pain te samyan pamhamten. Ini Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Numan saben maksudin ko sembahyang te. Sumawaanin fa in ini maknanin as-salah min Allah as-sana. Ini puji wat-tamjid. Puji samyaan si Allah, puji aban Allah Subhanahu wa taala lil mala'il a'la. Pinupuji ke Allah Subhanahu wa taala sini kamalikatan le binantuk ke. Oh si anu samyaan. Ini apa si hadis talabul ilm. Ini samyaan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yusalluna ala muallimin nas al-khair. Yene samyaan yene samem hitan lain yene me babara pata ko nyahi la yusallun mana la sien maku kampunan sikau istighfar ya pilakuhan ke kampunan wa da man Allah Subhanahu wa taala i kamana te yene makna as-salah li rabbik Lirabbik si Allah Subhanahu wa taala ar-Rabb. Ini menunjuki tujuan Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Maksumbali. Dukbangkan balik si Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki. Bisarahun ini sembahyang pun ini pakukun duk nusuki duk penumbali pun si Allah Subhanahu wa taala. Penumbali bismillahi Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala senang betul. Si wanhar. Pasaran paksumbali. Ia sesinumbali sadi. Ia paksumbali menunjuki si sadi aman Allah Subhanahu wa taala haram. Haram ini disentakkan. Serta samyaan uhilla li ghairi Allah bi. Ia nambu ai naman samyaan. Sinumbali si sadi aman Allah Subhanahu wa taala. Semua ini asin khilaf. Dok khilaf si kedua, ia samyaan sumbali ahlul kitab. Begini samyaan ini ahlul kitab. Bismillah bi ismi al-Masih binain Masih Isa bin Maryam bi ismi al-Masih. Ini samyaan Masih. Na khilaf ulama na sini ismi Masih. Bagi ahlul kitab, pada Allah Subhanahu wa taala yene si ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi us yene pasaran si ahlul kitab wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum yene samyan kinakan ahlul kitab atau sumbalian ahlul kitab halal sekarang dan lazim yene pakhtilaf ulama ini bang samyaan sumbaliin yang tersebut si aman Allah subhanahu si santi aman Allah Subhanahu wa taala halal nakasidan ulama pain di halal si sama ayatin bagi Allah Subhanahu wa taala uhilla lakum wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum yene kinakan yene si Yahudi yuk Nasara halal sikap gak sinabut pain yene suba yang simbali si na nasi ini dapat kaulin kau tabnain
bangi tas sumbali si sadi aman en Allah subhanahu wa ta'ala ngesa min halal ini sumbali. Umus si hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathani Rasul sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Si hadis Ali bin Abi Talib hadis ini فإن شنسويها الكوي رسول صلى الله عليه وسلم أمبات كابتن فإن رسول صلى الله عليه وسلم كيس كابتن لعن الله من ذبح لغير الله كيس كابتن سيكادوه لعن الله من لعن والديه سيكاتلو لعن الله من آوى محدثا Sikaambat la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Rawah Muslim. Ini yang kaptangin sika istaqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah masih tabut masalah ini pasal paglaknat. Baik Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaglaknatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sini numbali sisati akan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua pinaglaknatan Allah subhanahu wa ta'ala sini sami'an man la'ana walidayhi natan sami'an dua mata tu ini. Si kata lupa Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaglaknatan Allah subhanahu wa ta'ala man awa muhdithan sini nabangan aangannya ya. Si keempat Rasul sallallahu alaihi wasallam pinaglaknatan Allah subhanahu wa ta'ala sini samian mengket minda taras. Pinaglaknatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia samian laknatin at-tab wal ib'ad ar-rahmatillah. Ia samian tab asal pinihikan kiu at-tab wal ib'ad serta pinatala kiu ar-rahmatillah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asal ini dipanggil pinaglaknatan. Iblis pinaglaknatan ni. Sebab si waktu bab terus sedari si waktu Adam alaihi salatu wassalam bin panjari dinaak oleh Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatin. Pasujud tujuh Adam alaihi salatu wassalam. Dia taat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iblis pergi samian dan buat man tapapanin naman pa rin malaikat sa kesa di mag-ipada. Gaya pasujud si Adam alaihi salatu wassalam. Gaya samiyaan pasujud pa si Adam alaihi salatu wassalam. Na pagsamiyaan ga pasujud pinaglaknatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya tapos tikisahin na tahan. Yang laknatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinako ni Allah ta'ala. Rabbi painni ya Allah. Pinako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Andirni ila yawmi ba'thun. Piki pataha be umulin hap samian ila yaumi yub'atsun si tujuh samian elew yeni an-nafhatil ula si tagna pagtiup si sang kakalainin tagna tihup pigi tagna tihup pagpapatay kemon yeni data ulaklunya tagna tihup na piki pataman dai yeni iblis laknatullah alaihi piki pataman la isi kamatiyo uspayne la'ubwiyannahum ajma'in sasat ko tayo pa ni si Kemon na pinaten na Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam di surga. Paglain ng surga niya pesenang binawa si siya Allah subhanahu wa ta'ala niya sajara ng buwak kayo na kampan niya pataktak kayo buhay kami surga baba ng Kemon na mo kayo na kapatapit na iblis gaw gani yang pegi astel pa si Adam yang baya emales yang baya peluas dalam surga baya pa asik sa niya pa yung surga sida buat pun ulama binoy no besar yang sawehin in sawehin talabetis ampat wa huwa min atammil khalq dan buat sawehin ang bansamian me samian makhluqat
aman binatang sa miyan komplet na padyan. Napaglay sa miyan, Binoo yan naman inisilbihin. Inisilbihin sabihin ng syaitan, anong iblis. Kasi dabo, misara pwede po waswas na lahuma. Makna ang waswas. Si dabo ako ulama, yan ay bisara magkatalahan. Sumabuan dalil ng waswasin, naasin mo asal miyan magsawit ng panin, yan na si ikaw, subhanahu wa ta'ala, painit, padallahu nga biguro. Miyan ilepas, miyan anzalahu, miyan pinaryawa, we iblis, yan Adam alayhi salam, ang bansarian, mansilan. Nalasin, sa wawan yan iblis, miyan pinaglaanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, us, nikinisamihan, kamanlain nititisiin. La'an Allah, man dhabaha li ghayrillah. Yan si hadis day, pinaglaanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinisini pinaglaanatan, duwe matatuin. Uwe siya maglaanatan, yan matatuin. Niya, sa hadis, yan natubangan, yan maktain, yan si ka-duwin, kataluin. La'an Allah man awa muhdithan. Niya hari ko sa naman, yan ini, nabuwasan niya, si ka-taluin, man awa muhdithan. Yan pa yung unsur akhaka, zaliman o madluman. Nandiyan ang sahabat, okay na bangpay niya madlum, bangpay ang niya katang kami bang sa ingge, panabangihin. Napakan. So, bang zalim, na inakahan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan na sipat, bukbanto, bang sa ingge, panabang, yan mga zalim. Sika ampat, la'an Allah man ghayyara manar al-ard. Yan isang hadith, nas, yan nabangan yan si keempat ininin pinaglaanatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine amban me bangsa manusia yan ngalinda atawanin ngala yan muhun ngala yan taras niya pa si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yan si makanyaya ta'awud si illa wa akhirat yan idungkan siir amban pitu lapis na bulakin mo pipa sa mga pinakuluwa at ang putli si jalan naka jahannam. Puas billahi bang niya lai sa niya ang tumawa iin tawfiq amang Allah subhanahu wa ta'ala duk bang niya lai ka tumawa iin amang syaitan masasat syaitan ko maran kuniin. Puas billahi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.